enguany l'acte de presentació va estar dirigit per 3 presentadores. Rebeca Ibor, que us parlarà en valencià. Hola, Rebeca. Carla González, que us parlarà en castellà, espanyol, dominicà. Hola, Carla. I Rebeca Melià, que us parlarà en anglès. Benvinguts i benvingudes a l'acte de presentació de la pel·lícula de Pirates 3. És una activitat pràctica que hem realitzat dins de l'assignatura de Comunicació y Atenció al Cliente. En primer lugar, para iniciar el acto de presentación, vamos a presenciar un vídeo sobre los momentos del rodaje. Welcome everyone and thanks for being here with us. As my parents were saying, we're going to start the presentation of Pirates 3. But firstly, we're going to see a very short video about the moments of the shooting. What's happening? A continuació, Minerva ens va interpretar en directe I Want to Break Free, el tema principal del vídeo de Pirates 3, però en una altra versió. Le acompañará Thalía en el piano y Diana en el violín. Gracias a las tres por estar aquí con nosotros e interpretarnos el tema principal del vídeo. Now, to continue, Minerva will sing the song I Want to Break Free, main theme of Pirates 3, but in another version. Playing the piano will be Thalía, and on the violin, Diana. Thank you, Minerva, Thalía. Estem molt contentes de poder participar. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I need you. I got to break free. God knows I want to break free. I fall
una altra cançó que apareix uns segons en el vídeo de Pirates 3. En esta ocasión nos van a interpretar la canción Without You. To finish the live performances, they're going to play a song that appears for a few seconds in Pirates 3 video. With all of you, Minerva, Diana, and Thalia. And the song Without You. En el vídeo hemos participado alumnos del ciclo formativo de Administración y Finanzas y un gran número de extras, que ahora podréis ver en el vídeo. Os queremos dar las gracias a todos los que habéis participado. Now it's the time to watch the Pirates 3 video. We have not seen the video either, so it will be a surprise for us. Apart from us, many people have participated in the video as extras. To whom we give our most sincere thanks. Thank you. Esto sí que es naturaleza. Esto es ser libre. I want to break free. I want to break free. Baby, can't you see?
And as a closing of the act, the students who have participated in the video and the teacher have prepared a snack. You are all invited. Espero que us hagi agradat i a continuació, i com a tancament de l'acte, els alumnes que hem participat en el vídeo del professor hem preparat una picadeta en la que esteu tots convidats. Però abans hem de procedir a l'entrega d'un premi. Por sus años de dedicación, por su entrega y por la motivación que da a sus alumnos. The winner is Enrique García. Objectiu de poder als meus alumnes en aquesta felicitat. És el meu objectiu. I sempre dic, espero que aprengueu, encara que siga una cosa espenta, a mitjar-se el dia, cada dia que ix el sol, a per ell. Moltes gràcies per la vostra participació.